بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, mga umat Islam, kaulungan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala pangmanda kita niyo makasud halaw mrida ibn ulung niya salta na salawat wa salam panghu nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biyahon mga umat Islam, sumud kita ni magtuy pa maudu sin kita niyo amo na inlilayan sin al-aqidatu at-tahawiyah. Imabot na kita niyo pakabtangan si muallif rahimahullah long niya wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa urija bi shakhsihi fil yaqadati ila as-samai ila haythu sha'a Allah min al-ula wa akramahu Allah bima sha'a wa awha ilayhi ma awha ma kadhaba al-fuad ma ra'a fa sallallahu alayhi wa sallama fil akhirati wal ula. Mga umat Islam, long si muallif long ni al-mi'raju haqqun, in pag mi'raj sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam dain hagin lupaan sambil matu paaras inyat tulong na bunnal. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan sa bunnal tuod na in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nakapag-isra in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagbiddaan imma na sin isra iwan sin mi'raj, in isra amo in pagtulak sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam din ha Baitullahil Haram madto pa Baitul Maqdis nandito ha Palestine. Mi'raj siya Barak. Dan doon man si mambayang salito salta na nag-imam siya mga kanabihan. Pag-uwo siya to sambil siya simakat diya simbarak pataasil langit limaway hapanagnaan lambang hikaruay katuwi kaupat sambil piaglanggal na mga kanabihan sambil siya nakaawot madto pa amuin hati niya aras si Nabi sallallahu alaihi wasallam asin Allah subhanahu wa ta'ala. So rin doon haon in kisa niya yan natuura na sabot sinamuin lecture amuin 2 kapito 5 wayan na bangka mo mawaya magmutabaa urulon nato na sadya inamuin video yato. So rin doon haon mga umat Islam long niya wa urija bi shakhsihi fil yaqadah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagmi'raj siya in siya hayna buhan bati bukon siya natutug atawakan bukon biya sing kaiwanan sinaki sing kaiwanan long nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagmi'raj amo inyawan na sadya adapon in jasad na yon rin doon hati na timutog hatampat niya diha dunya. Nalong si muallif Imam at-Tahawi in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagmi'raj hina bubati tinabati siya nagmi'raj ila sama madto pataasil langit thumma ila haythu syaa Allah min al-ula sambil mattu paamuin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala din hataas wa akramahu Allah bima syaa ampana sa yurmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na in kawayaan niya wa awha ilayhi ma awha ampana nagwahi in Allah subhanahu wa ta'ala kanya sin kawayaan niya wahi ma kadabal fuadu ma ra'a salta di na mahiputing di na mahimuting sin amuin pangatayan niya in amuin kita niya. Fasallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula, salawat iwan salam sin Allah subhanahu wa ta'ala dain naman had kahinapusan sambil papanagnaan natin dain hakapanagnan sambil
pagkahinapusan in salawat iwan salam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pangupihi sin amuin muallif aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini atu pangupihi sin muallif rahimahullah parman sin Tuhan, long sin Tuhan na parman niya sabunal tuurin Allah ta'ala iwan si mga malaikat niya si masalawat pa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, imma na sin salawat bang haluga at dua. Atin niya in Allah ta'ala iwan si mga malaikat nangingin dua adaran pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Salta long niya ya kamu mga matan nag-iman na salawat kamu para Rasul sallallahu alaihi wasallam awasallimu taslima iwan sumalam kamu kanya sinamuin sa salamatan. Dendi mga umat Islam, Baita si muallif rahimahullah in pag-mi'raj iwan si pag-isra in inibunal. Isyusyu in amu in mag-ingkar, mag-deny. Di siya kumahagari sinamu in pag-isra wal mi'raj na wayroong pagduwarwa in siya makufur. May taeto sawab in ini baita sin Allah subhanahu wa ta'ala alawm sin kitab niya salta kisah baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga hadisan niya. So rin doon haon, bukon bima na bat in amu in muallif baita ni rendi in pag-isra wal mi'raj bunnal bat in hinangon sing kita ni ahlus sunna wal jamaa in suway kita ni mag-celebrate. Suway kita ni magpajamu, suway kita ni maglugo, suway kita ni huminang si mga parkala bid'a iwan khurafat bukon amyat maksud. Imaksud din di bukon kita diak si muallif papasinguron pa mga Yahudo iwan sing kuffar, pa mga Nasrani, pa mga Shia, bukon kita pasinguron kanila mag-celebrate. Sinamuin kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, biya na sinamuin limaway-lawayan, amuin kapag bata kanya, na inyato bukon natod patot hinangon, sawabing kaaunan si paghinangkan niyato bukon diakan sin agama. Damikan na in pag-isra wal mi'raj bukon ni makna suway kita niyo mag-celebrate pag-isra iwan si pag-mi'raj niya. Adapon bangaon imian dahin ha mga guro, dahin ha mga naggugural ulama in pag-celebrate kaniya ini, dahin ha mga ibadat inya to wayroon kasabunalan niya, inya to hawa napso niya inyakad niya. So biyayaon mga umat Islam, long si muallif rahimahullah والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. In amuin haud yaun, in haud hambuok siya biya mga sili dakula takaluon tuwig na ipainumet to ha ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawak to sinamuin parang mahsyar. Mga bahasa ta. Long na in haud yaun alladhi akramahu Allah ta'ala bihi amuin piyang hurmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salta ghiyathan li ummatihi salta inamuin luun niya yaon ipainom pa mga ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun ini ang bunnal ini ang bunnal wayroon makajari mag-inkar kanya hahawd dahil nasabiyato qala ibn Abil Izz al-Hanafi namung Imam Abil Izz al-Hanafi laung niya al-ahadith al-warida fi dhikri al-hawd tablughu haddut tawatur na laung Imam Abil Izz al-Hanafi rahimahullah in mga kahadith-hadithan manunjo kilong ni ahawd sambil siya kuno umawot pajangkaan sin tawatur. In tawatur mga umat Islam kaya pangajian na mo mustalahul hadith damikian niya kaya hindi urasab ka mo singguro na mo ay Sheikh Zakaria Muhammad nalong ni in tawatur amo nalong na imma rawahu jama'atun yastahilul adatu an tawata'uhum bil kadhib. In tawatur kuno amo in hadith kya riwayat sim mga puntukan sin mga magahadith jamaah si magahadith
kaya riwayat sin mga maghahadis inamo inma na sin tawatur kaya riwayat sin mga maghahadis pagubos yastahilul adah mustahil haadat atau kana adat inamo maghambuok sila hahambuok parkala inyaon puting ay bimakna in hadis yaon bang siya umabot tawatur imma na niya mataod dain ha mga sahabat iwan sim mga muhaddithun in nakariwayat kanya dain doon haon mustahil di kaunon sinakal mataod nagriwayat kanya pag-ubos paghambuukan nila inamuin riwayat yaon puting at inabukong bunal ami ato inamuin hati niya tawatur hakahupuan niya in tawatur bang umabot dain hangpu magre-riwayat pataas patag isang patag dua matawag na siya in hadith yaon hadis mutawatir rawaha minas sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan kaya riwayat si mga sahabat in mga hadis manunjuk ya haud sambil kuno imabot pakatluan sahabat imabot pakatluan sahabat in nakariwayat kanya wal haud huwa mustaqirrul ma min nahril kautsar fi arasati al qiyamah in haud in siyani amuna in pagluluunan sin tuwig dain doon hatuwig kautsar inna a'tainakal kautsar sa unal tuod lang sintuhan na parman niya in kami ya Muhammad dihilan namu kausina mo in kautsar yan inyaon ang buok siya tuwig din nasuluka in tawag niya maul kautsar nahrul kautsar wal maqsud haudu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam in maqsud amuna in sili luluunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam parman sintuhan inna a'tainakal kautsar in al kautsar din doon amuna yaon in ma min nahril kautsar wa fi sahihain min hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma demikian niya ke riwayat daisab hi Imam Bukhari iwan hi Imam Muslim daina hadis si Abdullah anak ki Umar ibn Khattab karidaan sila karwa sinallahu subhanahu wa ta'ala laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya laung niya haudi tuluhu syahrun inamu in sili ko among pagluluunan sin tuwig yaon amon haudi yaon na inamu in hawa niya hang kabulan wa arduhu syahrun wa arduhu syahrun inamu in lakbang niya hang kabulan wa launuhu abyadu minal laban inamu in warna niya lawi in puti dain sin amu in gatas in puti sinamu in luon sinamu in haudiaon amon tuwig alam sin haudiaon lawi in puti na dain sin gatas warihuhu atyabu minal misk in amu in hamut niya lawi in hamut niya dain sin lana kasturi wa kinazuhu atyab kanujumis sama in amu in taud niya ini lawi dain sin banus sin amu in pito lawi dain sin banus sin amu in bituon at asid langit man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan isiusyo kunhu long sin nabi in amu in makainom sin tuwig halawm sin haudyaon tanto tuod di na siya uhahon salama-lama mapuas sin amu in pag-inom niya dahil na sa obyato nakala inkarul haud fi awakhiri asri sahaba sambil kiyawaita inamu in mga nagmunkir haudyaon doon hakahinapusan sin mga kasahabatan hati nagimo in mga mano siya amuin way kimahakad sin amuin haud sin nabi doon hakahinapusan sin mga kasahabatan hatta Anas ibn Malik wa huwa min awakhiris sahaba radhiyallahu anhum jami'an na wafatan qala ma dhanantu anni a'ishu hatta asma'a man yunkirul haud laung niya
Sambil kuno hi Anas ibn Malik amuin kahinapusan din ha mga kasahabatan sambil siya diag pakansing kamatay rin doon. Laong sin amuin Anas ibn Malik radiyallahu an, laong niya madhananto way kumisan laong niya nahuna-huna sin abutan ko laong niya atawakan abutan sing kabuhi ko in amuin makarungog ako din ha mga manusya nag-inkar di kumahakad sin haud sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So rendi mga umat Islam, siyabot hi Imam At-Tahawi rahimahullah in amuin haud ini biya sa kaula-ula dain ha mga akida sin ahlus sunnah wal jamaa in suway kita niyo mamarat saya sin haud sawab mayta isyusyu in amu indi mamarat saya kanya tanto tuud kyupor niya na imbayta sin Quran iwan kyupor niya na imbayta sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil kiyawaita sin amuin Anas ibn Malik radiyallahu anhu kahinapusan sahabat laong niyaway misan ako nakahuna-huna in kadungukan ko aun din ha mga manusya hindi ko mahagad ahawd sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa kama daharatil bid'a al-ukhra hina daharatil qadariyya wal murji'ah fi awakhir as-sahaba. Damikian niya biya day sabahat tulong niya inamuin kakuha sinamuin mga magbibidaah laong niya hina dhaharatil qadariyya wal murji'ah fi awakhir sahaba aamuin timampal gimo aday sabim mga puntukan tumpukan si mga qadariyya iwan si murji'ah yung qadariyya iwan si mga murji'ah sila ini gimo sila hakahinapusan si mga kasahabatan yung qadariyya hambuok dain ha mga tumpukan di kumahagad hakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala laong nila ingkatan kuno sin jima tuhalawum sin gumi ini ingkignot kuhiwal sin amuin manusya ini wayroon siya nakasuda pagbaya iwan kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala amu yato yung mga qadariyah. Bikhilafir rabit damiken ni in amuin murji'ah. In murji'ah isab mga tumpukan amuin mamarahina hapag iman nila in amuin mujarradul ma'rifah. Pag iman nila mamarahina kan nila maytong bariman bang mukaingatan na in Allah Ta'ala. Mamukaingatan in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung khalik, siya yung namuin, siya yung razik, siya yung katan, siya yung mudabbir. Mamarahina inamuin ma'rifayat to. Mamarahina. Salta mamarahina in kumahakad ka walang simpangatayan mo. Sa laong nila in amuin kakahinang, in pagsambahayang, in pagpuasa, in pagzakat, iwan singkatan, uno na ibadat, inilaong niya bukon laong niya atawakan di laong niya makalamod hapag iya nun pag-iman. Kaya sa kaula-ula hindi na mga akida sin mga murji'a in amuin ammal ibadat sin kita no ini na ini di makasuda pag iya nun pag-iman. Di na sa obyat to masi aon pa rin ang mga bangsa sin kita ni mga umat Islam nag-akida sin akida biyan. Kaya sa kaula-ula laong nila may takaw magsambahayang mangmulong niya kay ngatanin na kay katsimpagtuhan, bisan ko lang na din na magsambahayang, bisan ko lang na din magpuasa. Ang pawian mano siya din di nag-akida sin akida yan ng mga bangsetan niyo. Di na siya ba ito makakita kaurayin nila, akad di magsambahayang, bisan in Jumaat. Bisan nila, bisan in puasa, di na sila, Ramadan, di na sila magsambahayang. Sabi sina mo na akida yato. Laong nila, inamuin kakahinang amon ibadat si mano si amal ibadat di pagsambayan, pagpuasa, bukon lang na pag-iman. Ipag-iman lang na pag-iyanon, bangkaw kimahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamarahin na inya to bar-iman na ko. Na di ito makadjari pangakaran in mga biyat to. Sa pabmayta mga umat Islam, in pag-iman, qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Inamuin pag-iman, insay ni suwe sa hilabtik, suwe sa paratsayaw, iwan suwe sa bukbukan, yazidu bit ta'a, wayan kusubil maksiyah.
magtataas in pag-iman simmano siya bangkimusog in pagtaat niya, magbawawa in pag-iman simmano siya bangkimo isab in pag-iman niya. Ammi ato in pag-iman ahlus sunnah wal jamaah. Adapon in murji'ah sulang habayta tain doon amo in bayta si mga ulama sa ahlus sunnah wal jamaah. Pag-ubos long si muallif long niya بخلاف الرافضة والشيعة والخوارج فإنها ظهرت في زمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. In mga Rafida, iwan si Shia, iwan si mga Khawarij, ini azaman pa sin Ali ilimuwa na. Azaman pa sin Ali radiyallahu anhu, in mga Rafida, Shia, iwan si Khawarij, gimuwa na azaman pa sin Ali radiyallahu anhu. Mga umat Islam, in kahupuan niya, na inhawd suway na tuura parat sayahon. Inhawd yaon, amuyaon in tubig. Lulu, paunawayaon, amuin sili, pagluluunan tubig, hawak tuyet to inamuin mano siya mauhaw, parang mahsyar, paghisab. Hawak to sinamun yaumul hisab, imano siya, yaon kata naguhubo, wayroon tamungon, wayroon katan. Na, dahil na sa yaon, mauhaw sila rin dito, sambil inamuin suka pa sinamuin mano siya ang kangasta rakuman. Dahil na sa to painumon si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung mga ummat niya sintuwig yaon dahil doon hasili haud sambil di na uhon sa lama-lama yung makainom kanya. So rin doon haunin kaupuan so ay dakitan ni mamarat saya haud. Wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. In pagsyafaat atau kanin syafaat amu intiyagama sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in yaun haq bunal kama ruya fil akhbar biya sing kiyawaita hadis biya sing kiyawaita ang mga kahadis-hadisan in syafa'a di mo siya makajarib munkirun. Dahil na sa tulong Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud as-Sistani al-Kitab niya al-Manzumatu al-Ha'iyya qala rahimahullah long niya wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa qul fi adabil qabri haqqun muwaddahu. Long sin Imam long niya sa bunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam pamangaipon mga ummat niya nain siya sumapaat. Iwan pamungan yulaw na ya ahlu sunna wal jamaa isik sa alawm sing kubul inya umbunal. Wayroon makajari duminaykan niya. So rin doon haon, fasyafatu indallahi la takunu illa bisyartain. In pagsyafaat, din doon hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya jumatu buat malaingkan suway din doon indua surut. Ay bimakna mga umat Islam, misang pa ka mawaya sumapaat, bang wayroon din doon in surut in requirements, asupaya mawaya mo syafaatun, hisiusin kawaya mo syafaatun, na di jumatu. Muna-muna, in surut panagnaan, idnullahi lisyafi an yashfa'. Suway idinan sin Allahu Ta'ala in mawaya sumapaat asupaya siya makasyafaat. Qala Ta'ala, man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Parman sin Tuhan, Suratul Baqarah, laong niya wayroon na laong niya makasyafaat. Hahadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala bat malaingkan suway puas sin amuin idin niya. Dalil manunjuki sin di kau makasyafaat bangko di idinan sin Tuhan. Wala yashfa'una illa liman irtada. Wayroon lang niya makasyafaat lang sin Tuhan na paruman niya Suratul Anbiya buat malaingkan mapuas sin amuin karidaan niya. Wa qala ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha' wa yarda. Law sin Tuhan na paraman niya dalil manunjo kasi ini suway kakunahan aun idin din ha Tuhan Allahu Ta'ala paraman sin Tuhan pila na sadjalawng niya din ha mga malaikat hataas simpitong lapis langit la tughni syafa'atuhum syai'a
Pila nasadya in mga malaika talom simpitong lapis langit di misan laong niya atin niya wayroon misan kamumpa at ang simpagsapat nilang sulag uno. Adi misan sila makasyafaat buat malaing kan mapuas na yatto sin idin sin Allahu Ta'ala hahisiyusiyuing kawayaan niya iwan karidaan niya. In ayat kawakan masuratun najam. Panagnaan syurut hikarwa an yakuna al-mashfu' fihi min usatil muwahhidin suway in syafa'atun suway din ha mga manusia mananauhid amuin mataod in dusa atin niya in mga kafir in amuin bisampahi ina mo kaya ma mo intay mangod mo inamaon mo bisampa sila unimbang siya nila sibo din kaunan tausog yakan siyamal magkakaripalom si masjid magasambahay mag-indarinis apabila sila diag pakansing kamatay, halom sing kasyirikan, halom sing kakufuran, kaiingatan nila ninang yon syirik, biyabaitaan sila sin mga ulama, sin hinang yon syirik, sa masima sila hinang nila, na inyat to, di da sila masyapaat sing kampungan nila, bisan pabiya din, imbaya nila sumapaat. Dahil na sa wabiyat to, suway in syapaatun isab, amuin dahin ha mga magmamaksiyat, abdahin ha mga bangsa Muslim na nanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sa nakasud sila palom sin sulka sa sin banos sin dosa nila. Amo indusa bukon dosa syirik, bukon dosa kufur. Kasi mga dosa nakabuno siya, mga pagkahinya Muslim, pag inom alak, iwan siya mun pagkaon sin mga hiyaram, diagpakan sa sin kamatay, nakapagtawa, dabang siya makasud palom sin apinarak jahannam, wayroon nalulubo in panauhid niya patuhan, makadjari siya syafaatun sin amuin mawaya sumapaat kanya din ang mga family niya. Dalil manunjuki sin in amuin syafaat suway din ha mga manusia amuin muwahhid sa matawad maksiyat hadithi Anas ibn Malik karidaan sa sinallahu ta'ala laong niya syafaati li ahlil kabair min ummati. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam in syafaat kulaong niya pamanga sila amuin nakahinang dusa rakula din ha mga umat ko. Imma na sin dusa rakula din di among kabair amuin dusa syirik iwan dusa kufur. Mapuas din ha mga katan dusa na hinang muway mo kipagtawatan sa milkaw diagpakan sing kamatay na inyan to makasubpakaw din ha syafaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Ahmad wasahhahu al-Albani. Faamma pag-ubos in syafaat na bahag inagdua syafaatu al-manfiyah iwan sin syafaatu al-musbatah. Syafaatu al-manfiyah amoy syafaat wayroon tiyukutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isuin amoin mga syafaat wayroon tiyukutan, amoin wayroon kaidinan, iwan sin mga sila amoin kafir, amoin mga musyrik. Misam payat to atin na kampungan nila Muslim katan, bang wayroon atin na mga bukunda sila din mga jumlahan sin mga muwahid, jira sila makalamod din ng mga syafaaton. Inyat to syafaatul manfiyah, inikarwan niya ginisa sin syafaat, amo na in syafaatu al-muthbata. Atin niya syafaat amoin jumatu. So rin doon haon, in syafaatul muthbatan matawad na bahagi, matawad bahagian niya. Dahil na mga bahagian niya ma huwa khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo in syafaat tartanto adya pa Nabi. In syafaat na bahagi nagduwa. Syafaat amon jumatu iwan sindi jumatu. In syafaat amon jumatu matawad bahagian niya. Ikaisa niya. Amo in syafaat tartanto adya pa Nabi. Ikaruan niya isab amo in syafaat piagsauhan na sim mga malaikat, sim mga awliya, iwan sim mga salih, iwan sim mga katan bariman. Kamat ini karwa syafaat. Fa ammal khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa iddatu syafaat. Inamun syafaat isab tartanto sa Nabi sallallahu alaihi wasallam matawad ginisan niya. Hikaisa, asy-syafaatul ula, asy-syafaatul uzma. Impanagna ang syafaat amo intartando pa Nabi amo na impagtawakon long nila as-syafaatul uzma
amo syafaat sa lagu-lagu. Hadhihi syafa'at takunu yaumul qiyamah hinama yaqulul mawqif wal hasyar 'alan nas. In syafaatul uzma jumatu ini hawaktu sim mga manusia timitindu ka parang mahsyar. Pagubos wahum wuqufun ala aqdamihim. In sila yattu timitindog din doon sa mga asikin nila. Pagubos wa min syakhisyati absarihim. Jufatan urats naguhubo wayroon panamong wayroon misan sinilas. Pagubos tadunu minhum syams. Yaon masok paun nila inu inamuin kwan inamuin suka. Pagubos wa ya'khudhu minhumul irq. Lando inuhlas nila. Sambil sila malu'mus sinamuin hulas nila yaon. Parman sintuhan. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hangka adlaw kuno den doon na parang mahsyar inamo in lukay sinang kaadlaw rin doon na 50,000 kay iman nga ibutahon ilo kay sinang kaadlaw rin doon kay iman nga ibutahon fayataqaddamuna wa yatlubuna man yashfa' lahum indallah sambil magsawsawan na magsasawan na imano sa hawak tuyaon amang ngayo sila hati niya syafaat pa Allah subhanahu wa ta'ala imang man sila kaulungan. Sambil sila manaw matukan Musa, manaw sila matukan Adam alayhisalam. In Adam, hati niya magbarida, dila sila makakaos. Sambil siya matukan Adam, sambil sila matukan Nuh alayhisalam, sambil sila matukan Ibrahim, sambil sila matukan Musa, sambil sila matukan Isa, wayroon makatawang kanila. Dahin ha mga kanabihan. Buat malaingkan amurain nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwas fakulluhum ya'tadirun wa yaqulun inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu mithlahu. Law silang si mga manusia waktu yaon mag-i'tidar na. Mamayluhin na sila waktu yaon. Dumaawa na sila, mamaylo na. Sambil sila umiyan long niya, in Allah ta'ala long niya, diugalan na haadlaw ini, way siya wakas diugalan na yung katagna. Way roon siya diugalan na yung katagna, iwan si mapuas na haini. In Allah subhanahu wa ta'ala. Idan fayatadiruna ani syafa'a inda Allah fi hadal mawqif. Sambil sila mangayo i'tidar. Mangayo sila i'tidar, dumaawa na, mangayo sila syafaat din doon hawak tuyaon. Hatta ya'tuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sambil sila dimakan matupan Nabi sallallahu alaihi wasallam makitawang. Fayaqul ana laha. Laong sin Nabi, okay lang, nakong bahala. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yataqaddamu ila rabbih subhanahu wa yasjudu bayna yadayhi. Sambil matuin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumujud. Hadarat haalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahmaduhu bimahamid. Sambil pujihon sin Allah pujihon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'u wa yatadarra ilayhi. Mangindua siya sa magpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yuqalu lahu. Sambil siya sambungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law na ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya ya Muhammad ang katanalong na inumo yan. Pangayo na kaw ihril kay mo. Pag syafaat na kaw, makasyafaat na kaw. Fayashfa fi ahlil mawqif, fayaqbalallahu syafaatahu. Sambil siya sumapat, ha mga tao rin doon, parang masyaryaon, syafaatun niya na sambil tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamuin syafaat yaon. So insyaAllah ta'ala, imautin waktu mga umat Islam, aun pa mga ginisan, mga syafaat din di insyaallah ta'ala next week ito na sugpatan taniman inamin pangadyan sing kita niyo ha al-aqidatu at-tahawiyya mga talibul ilm katotay manghuran nga ngadji na iwat kan niyo si uring kaunan niyo wa ula iwan sinden di in kitab al-aqidatu at-tahawiyya suway tuod hapalon sin talibul ilm iwan hika pangarunya paguro salta inamuin syarahan lilayan sing kita ni adlaw ini na mabilang hadjat tawang pamanga sila amuin mawaya humati tuod sinamuin luon niya salta magpaluag kan niya suwayra sa hipag-alop mga kaulamaan
asupaya siya kapahaman marayaw patubtubang ko na dyan di nagtafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.